Kubleye Piwaro, Hakani ka video kwa open snyao chapi, wayap uwi ubro hadin watalep kandau ki wakre municipal yao. Hawakamte kamon jia ini waro, way hewan jia te ton pa iya kani ka video hadu wakun, kanang wayo tip iya wasakiat, te hamdam le uya subscribe your new channel, kanang wayo pten cho piw yo yiki video watme te ton sedangi. Kakiet man ko kawi ne kinong chon, wabu ye jing im yong ki bro heima, kam tam ladadi ye ka chwa palat chwam tip de tang I thau thia thau dem wei bun hi ki bru mandamu ai kiet ki da thia da dem ki kat chwa lap tip chapo khlo chasarok wat chapo doile te man tu ha kani ka video kwa open snyao chape ya kam ite I jingjia wasnyao ma snyao tin ha I wada muwi ubru wa mu ai kiet uwada tip pertui kam usunil kumar prajapati wei to uwa subhausan snem irta uwada thia sngi hatre din hadin wadep uwau dikiat wei ini itha wadem uto iwa empen hajan yung hiu ha iwada wan ki wakre municipal ki wakit ye ikhanda wajhe iwada dep kebo ki napo do iwa empipe wei iti ikhandau to iwa chikari wad wei da no namo the ki ye iti ikhandau ha iti itha wathia uti ubru iwada tlep ye owaro chiren yen tene yi idaw le ki gamte wale chon le dushman ki namo na ki wiwan ki daw namo te ton abi chakmat he yeto waini iwajia mem wayo ne tip wathia uti ubru haite ithau lai no na ukhon yong uti ubru wayo wathia uti upa u haite ithau tang wakat wa mu ai kiet u mem hi upan khai u ya ona ite ithau wat hadin wada yu u wathia u haite ithau nei bha wajo hi o wamanda mu ai kiet u da thia u kat chwalap wei sei wi le mtip u wadau jia gamte hadin wada dep ki wo the ye ite ikhandau ha ite ithau daya lai ki na ite ithau wei hadin naite dami ukhon u na yung yo lai ki heite wad ipor yu u ye ite ikhandau wa no de ki wakre municipal julong na ha ite ithau katte lempu em hi u jo ke u manda kan mo u wa yu u wa thia upa u ha ite ithau I wada dap julong na da ikhandau da khrngiat u de yong wa embai depte ong u wada tlep ki ya upa u kamte dei wa yerap ki wa chong chadong ha ite ithau da sai ki ya u na ite ithau wa tlep ki ya u hadin wada sai ki ya u na ite da libu ki ya u chaka hospital wa em chajan wei manda poi ha hospital da pentip ki doktor wa md u henias la gandau parthai nei liang ki wa hayung hasem yong uti u wayap da chrai bha ki hajrong ini wajia we da ujor ki le percha yikiti ki wakre municipal dei wa ong wa iti ithau no khandau ki le mto ithau wa priang kati ka chnong uno khandau ki pulit da register ki yaka case hajrong wa khaler kiti ki wakre municipal dei wam em upat bania chwa uno ki ya iti ikhandau we hajrong wa no ki ya iti ikhandau ha iti ithau iwam to uno khandau ki he yeto wan yi idaw tlip khandau ki o kamte idaw to uwaya yakati ka kari the khandau mem uyo uya uti ubru wathia u ha ite ithau kamte da no uya ite ikhandau ha ite ithau weida ong ule wakat wa em iklo waka sodong tawir ithau wathia uti ubru kamte em uyo ki o uni ubru to uwadai jor wei ite ithau wathia u hatre ding to iwa em mar percha wakathau thlep bru wayap iwa em pen chajan yung hi u wei ini ijia waro to iwa da je ha kathan baradari ka Bareilly district ha Uttar Pradesh he yeto wai met yap yong uti ubru da pha le ki ya ka postmortem wei da chem ki wa ida wa yap uto wam yi de u urin man sen kat wa da tlep ite ikhandau ya o te ha wajia kam ni yi u kanno I ya ka kiet nemo ya uti ubru wa thia kat chwalap namo ya kiti ki wa no khandau ha iti ithau namo kat wam em u chek benia ki ya iti ithau chwa u the ki ya iti ikhandau te du kini don hi ye subscribe like we share ye ki video khob le chibon